Munini wa President William Ruto atongoretie mũcemanio na anyiti itemi kaunti-inĩ ya Mombasa. Mũtirithania wa Rigathi Gachagua agatongoria wa Uasin Gishu, nake mũtongoria wa ANC Musalia Mudavadi akiambĩka mĩcemanio ya mũingĩ Bungoma na Kakamega. Kaunti-inĩ ya Mombasa, Aikari matarĩirie munini wa President ũrĩa makoretwo magĩtigwo na thutha ona thengia wa gũkorwo marigicĩirio nĩ ũtonga mũingĩ ta wa maĩ na gĩcukĩro kĩa meri. Nimeona sasa tumesema we want to promote domestic market, so we are going to reduce our rates, but hatuja reduce to the level ile tunapatia watu wa nje. Kwa mfano gari ikianguka ikipata ajali, tunaomba polisi watusaidie tupate security on time to save ile cargo ya wenyewe na gari ya wenyewe. Ikiwa unataka kura zetu kama wapwani, tunataka port operations ziregeshe wapi? Mombasa. Haya masuala yote ambayo tumeyazungumza hapa na yakanakiliwa, inamaanisha serikali ya Kenya Kwanza ndiyo itatekeleza. We are going to have a special fund for resettlement of the people of the coast that will enable us to buy all land from absentee landlords and other willing citizens, or if they are not willing, through compulsory acquisition paid for by the government of Kenya, so that we can settle the millions of people who live in squalor as squatters in their country 50 years after independence. Atwarithia a tuktuk ona marenda wona munini wa President ahotana gĩthurano-inĩ kĩa mweri wa kanana, akamekĩrĩra ũritũ ũrĩa maroga marona ũgĩkĩrĩrwo rũhonge-inĩ rwa atwarithia a nduthi tondũ maragerera thĩna-inĩ ũhanaine. Mũtirithania wa William Ruto Rigathi wa Gachagua anyitanĩire na atongoria kaunti ya Uasin Gishu ũndũ ũmwe na Aikari, kũrĩa augĩte marongoreirie gũcenjia ũrĩa mũingĩ ũtungatagĩrwo na kweheria mũtugo wa ũtongoria ũtakinyĩrĩkaga. Pesa ya kilimo ambayo inatoka kwa exchequer kwenda kwa county government inakuja 15%. 85% ya pesa ya kilimo inabaki Nairobi for standards na policy. Mimi ningeomba waheshimiwa wengine waemiriuti mpango gani huo ya kwamba hizi gari wacheni kupeleka CMC. Just imagine bwana governor, hata ukipeleka gari yako CMC, mimi ndio naitaka nikatengeneze. Hao wanaongea tu Kiingereza. It is true vile umesema, hii jua kali hawajaangaliwa, hawajasikizwa. Wakati wa kusikizwa ni huu, na ndio huko hapo mbele. Mũtongoria wa kĩama kĩa ANC Musalia Mudavadi na mũrunawe wa Ford Kenya Moses Wetangula mambĩte hema gĩcigo-inĩ kĩa ithũĩro rĩa bũrũri kũrĩa mathiĩte na mbere na kwendia kĩoneki kĩa ngwatanĩro ya Kenya Kwanza. Si agenda ilikuwa kwamba Maragoli na Bukusu hawashikani ndio kwa sababu Western imekuwa na shida, si ndio hiyo? Mimi nataka niwaambie, mimi Maragoli, Bukusu tumeungana, tumekuwa kitu kimoja. Tutazidisha ukulima wa kahawa, tunaenda kuongeza kiwanda cha majani chai hapa Mount Elgon ambaye itashika area hii yote, na tunataka kuona kila mtu akitembea awe na pesa mfukoni. Ngwatanĩro ya Kenya Kwanza ĩiyũkĩtie mũbango wa kũgayania ikundi cia atongoria iria irekĩra mwahũ ũyũ kambĩ-inĩ icigo-inĩ itiganĩte o mũthenya. Handũ-inĩ ha Inooro TV, Ndĩtagwo Gathoni wa Jehia.